Khulumkha jotono ani channel Angkai ani channel no subscribe khlaya ko angka subscribe khlai di tebo katar job advertisement te online information related video mana bagai angkai phaidi nai laina tini kaisa omong angkai Ministry of Labor and Employment Government of India ni bukhakte omo Pia Community to se haipano je Tripura ni candidate tonge robor apply Khwlaimano angka oro naidi tam sajaka recruitment of specialist grade 2 senior scale tekisa tongo junior scale omo bo jagao rijaka bo state Uttar Pradesh tongo Gujarat tongo Rajasthan tongo te Maharashtra angkai omo kaisa ikonidi State Insurance Corporation omo ni bukhate angkai o jagao naidi phaidinai lain oro specialist grade to tamto senior scale naidi ko cardiology o tongo UR oro SC masa je oro SC tongo nangmo sasiwa nai tongo plastic surgeries o jaga tongo ST koroksa angka asuk to sin borok ni bagai post kere oro haipano je interest tongnai rei naiti ikor Andhra Pradesh masa omo angkai naidi kubang mana tongo ikoro kais nai naiti ST tongo Gujarat Rajasthan angka moro ni bukhakti apply Khwlaimano omo Tripura tongi bo angka je candidate interested tongnai to khlaiti musungkhai angka naidi boni bagai tam sajaka omo toy ko disabilities ni bagise omo nangla tai naidi oro sajaka omo ni bagai angka naidi o je specialist grade 2 senior scale ni angkai borngoi kom se kai pe rejanga 78,800 khaye ikona je 7 CPC angkai o jaga age limit in 45 years ni sekangna nangai angkai oro relaxation rijaka SC ST OBC rongno angkai omo specialist grade 2 senior scale noni essential qualification tamo nangkharo naidi ko postgraduate degree in omo sajaka tai oro boy ko postgraduate nango ngatai 5 years experience go nango sajaka o jaga test nai language test nai tamnomo angmo PDF free nai Norok nai naidi ikata bisa o khar kai junior scale oro kai naidi 67,700 gaje je candidate mu Twngkhai redi naidi oro saja post graduate angkai je post tomani Amoni o je sako mention khlajak tomana post ni post graduate khakengo oro tai 3 years sajaka amo graduate degree holder ta diploma je khlajak tongnai nongkhai 5 years sajaka oro bo same no language test nai angkai oro naidi ko omo bo same no age limit ko 45 no jaka angkai je candidate interested tongnai to rodi ang link ri wana ni description no angkai omo o PDF ni link bangri ri na ni description no angkai nai tongdi o jaga wa sajaka iko naidi ko jaka Norok nai naidi omo nai naidi je khlajak tongnai ro angkai je qualification tongnai to rei naidi interested tongkha angkai omo bai ke apply khlaina angkai sajaka tabo omo kaisa iko application for the post bo post to khlaina musung senior kaisa tongo junior scale tongo omo suyei angkai bori jeno angkai tai omo iko naidi February 7 tarik ni bisingo speed post by ma sogina nangnai ko boni address burjaka Uttar Pradesh Gujarat Rajasthan Maharashtra wa tani naro je documents tongai mani experience certificate ni je PRTC data education qualification ST certificate Aadhaar card je tomai mani photo tomai mani
borong send khaidi o address ni o address o 7 tarik February 2022 ni scan sogine nangnai boni address o gangkai naidi oro sajak SC/ST PWD ni gangkai oro amount nangla tai kubunada ni categories rok hingkai 500 taka nangnai gangkai oro naidi selection procedure bahai ke nai sajaka date ni sikang application sogine nangnai gangkai bong oro iko naidi interview ngai boni website o rejangnai ko boni website ni rejak ang description link ri ruana thangi naidi hingka important interaction pori naidi kisa Norok kamu pori kabangma logi thangnai video abaga hingkai kamu application form naidi application form da ko rejak application form fill up khaye address ho di hingkai iko naidi MBBS naidi tam post hingkai ko aro rekamo ro di gangkai to asno o form to fill up khlai di oro je nang mani hingkai je bujiya Norok tamo saimi ang tongkhai comment khlai di ang je sungmansa buji nang hingkai kaisa tomo kubangma opportunity no tuja khara experience dogi konai kubangma tongo hingkai je candidate qualification tongnai je interest tongnai boro apply khlai di hingkai tini bagai amsung sito nai tongya ni channel no subscribe khaidi share khaidi o video no hingkai tini bagai amsung ka jotono no Hambai